Ka jing tre stom mit la ba sngi jong ne kai barem ba song thai no jong islam hi kai jing stal ha sning mena ki san phau li snem ba mensua kala plong ikan skol gi barem jong Saint Michael Higher Secondary School ha po shatri jong Pass People Association man ai burom ye ki kum ta ka Saint Michael Higher Secondary School Pass People kum kandak man ai burom shi ne kai barem ba don bala khlat no kala plong gi jing kendu lang ni ke journal meeting baning kong ha khan re trek no pra a ja fulai Hakan ikas ni layo ban ko bromi san ngut kino hikai bla song thai kita kidei kong brel molong kong clear sundar beni ki e kong meristela norom ba sister Regina Rayapan ba kom juru sei na hikai bla khlat no kenthop yo ba Emilius Thankhiu Dr Samiran Mala kong Magrisan Rentathiang kong Theri norom bat kong Batilin Kharkamni kibla simti gijing ai burom lagi baying ba sem jongki Layo ijingkan ai khuble yun kai barem ba blakhat no lingbau president ke Pass People Association ba niki khathang mau kino hi kai blasong thai kenthop i kong brel molong bat sister Regina klei thu ismang ji lenti jungki kumno ban khringi khna hagi posnam mensua bat long ro ikan islam kumba kalong ka blakan tiu omtang ban te ge jaka pule le ka blakan tiu ro ik pule puthi tar hadu kini si bomta hapleng ji lenti ba bat bakalain la pelong ro jing duai bajar jar kum ba army de ai kum kadak ban kan mau ie jina hikai bal khlat no na kaliang ka Pass People Association ha kan ka si kala jet ba pendap igi jaka ba thli jing association la ka ba jet igi khat na hi khana school gi parem scam de la de ba ka lo no lo nan hap ye de kum ta ye ba ngai ku le ye pi ba ko ki ba lo ne Ngarang kita kata-kata semua memang berkelau. Habang itu mendapat di batang semua berkat bahagia pandai adu pandai. Andai mana kalian menjadi inong hikai ibarat hai lo, bat ibarat lan. Ngim snow dan ho. Bantrian yang akan keburung ke bawah kaki air ini. Jadi air turun ke joki yang ini, iskau ba bagi mungkin hikai iklemlek kumba bagi pila pila kumpau mendangasni. Ladang ayo bagi bune ngakuat banyak tu. Ke pelajar kita Islam di penengkong kabah Islam yang ada di kampung hikai. Dan alas Islam yang ada di kampung hau Islam nyau way. But hau Islam nyau ngalalai ban bendep yang ada training yang ada interest training dengan hajawai asal dari maksabelo. Hadir kata ngalawan kuai jenis hau Islam nyau way. Bangla Islam yang ada dari ini Islam ni bangla Islam ngalai kendu biaya sistem. Ikai sistem banglang juk minta akan yang penting. Maka penting ini kedai imeri beleji. Bag imeri sistem ilalong ipatray sistem pati pagkintya. Mangalu ngadang lagi ulit kata kapal iong yang kong yang geleng menuangkan nak nama yang kini nak kapal haus dan jauh kuwe. Idon bagian dari school, idon bahasa kuwe school, iban yang kini kena. Bat ngelakut ini sistem pengiranya jasad. Hilanya aja ucai seni, hilanya aja lumnyang dan kedem mulai. Hilanya aja lagi senang macam barok, ban keli beliau, nu iki beliau, kong pidon pun, beliau kita pidon. Dan di kaspun lagi pun joki, nyilem kaspun masa apa kaspun empat terekam bahas, empat terang bagi betul mentah. Dan mentah ilang benar ini berong. Mei subha kak sekali pun joki wan sekali pun joki ngin ayam
uniform ngin ai ti ka kwat ngin ai ti na dong je dong kat ka ti dong jang ban ban seluruh di beriu bagi ha yang lagi dong di chun saspul bagi lagi praise tamu adu kata-kata ha kata-kata ngalangi kai ngadu riu paje hadu lai sistem riu paje sistem ngalaki balawan ke seluruh bangkai no ikna aril pandangan tunai betul panai no ikna aril sedang bangkai saya juga kamhe bat ajar kamhe hadu lai sistem bat bukan lain tempat niha bangkai saya extra kelas nama balai yakun banyo apa rego kelas mau penahal ke default ke kena de mana bapa mana hikai kuai subjek maurah hikai yang ka jingkai right now there's a feeling I'm going through in my heart, feeling of joy, feeling of gratitude. I have become teacher because of you. I got a chance to teach because of you. It's a privilege to stand here as a teacher, as a guide, as a mother. And beautiful it is to see you all bearing office bearers. I meet so many of our students, highly qualified, and they are doing so well. Some are lawyers, some are teachers, some are lecturers. So many I meet every day. It's a joy, and they remember me. Thank you for all the help you gave me here. I'm away from my home, but I don't feel lonely. I don't feel like going to my place. I feel this is my birthplace. You make me feel like that. Thank you for everything. Thank you for inviting me today, remembering me. Thank you. God bless you all.